iyo foto ureba ifite igisobanuro gikomeye yaba ku ruhande rwa diplomasi ndetse no mu nzego z'umutekano. Ni ifoto yafotowe mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 10. Ibiro bikaba zarakurikiwe n'amakuru meza bamwe mu batuye ku mipaka bari bafite. Byari ibyishimo ntangere ku baturage batuye Bugarama hafi n'umupaka wa Ruha ugabanya igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda. Byari ibyishimo bikomeye ku baturage batuye Nemba ku mupaka ugabanya u Rwanda ndetse na leta y'u Burundi. Bikaba ibi byaragiye bigaragara ko bizabaye igihombo gikomeye ku baturage bari basanzwe bakora ibikorwa bitandukanye bizambukiranya imipaka. Abacuruzi bo mu Bugarama, Muganza, Nyakabuye bari basanzwe bafite ibikorwa bakora by'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Kuri ubu ngubu akazi karahagaze. Ni mu gihe kandi abahinzi b'ingazi izizengwamo amamesa mu gihugu cy'u Burundi bari mu gahinda gakomeye, ndetse bamwe kugeza ubu ngubu business zabo zarapfuye. Ni mu gihe kandi abakunzi b'imikeke yaba mu mujyi wa Kamembe, Bugarama ndetse no mu mujyi wa Kigali kuri ubu ngubu barayikumbuye. Ariko ibi ngibi byateje igihombo gikomeye bamwe mu bari mu gihugu cy'u Burundi, kuko hari abaherutse kumbwira ko kuri ubu ibijyanye n'ubucuruzi bitakigenda neza biturutse ku kuba ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi butagikorwa. Ntabwo tugiye kugaruka ku makuru akomeye ya business, twebwe twibanda ku ngingo zikomeye zirebana n'umutekano, politike n'ububanyi n'amakungu. Tugiye kurebera amwe mu makuru akomeye agaragaza umugambi mubisha uri kurategurwa, bivugwa ko kandi uri kuba ugirwamo uruhare n'inzego z'u Burundi zakabaye zifatiye mbere mu gukemura ibibazo mu karere. Reka duhere mu bihe byiza turebe uko bizagiye bizamba ingingo ku yindi nk'uko amakuru akomeye atugeraho abigaragaza. Leta y'u Burundi hari ku munsi wo kwa kabiri ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 2021 ku isaha ya saa 5 yashyikirije u Rwanda abarwanyi 11 bo mutwe w'iterabwoba wa FRN bari baherutse gutabwa muri yombi bafatiwe ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Uyu ni umuhango wabereye ku mupaka wa Nemba uhuza u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Iki ni igikorwa cyaje gikurikira ibindi byabanje mu minsi yashize, aho ibihugu byombi byahererekanyaga abanyabyaha, aho nko muri kwezi kwari kwabanje kwa Nyakanga kwa mwaka wa 2021 u Rwanda rwari rwatangiye kuba rwagaragaza ubushake bwo guhanahana abanyabyaha bafatiwe ku mupaka, ndetse bikaba ari ibintu bye benshi bagiye bafata nk'intambwe ikomeye, aho u Rwanda rwari rwatangije iki gikorwa rushyikiriza u Burundi abarwanyi 19 ba Red Tabara barwanya u Burundi bafatiwe mu ishyamba rya Nyungwe, bakaba bari barafashwe mu mwaka wa 2020. Ubundi nabwo muri Kanama bwashyikirije u Rwanda abaturage barwo 7 bafatiwe muri icyo gihugu bambutse binyuranyije n'amategeko. Muri uko kwezi kandi u Rwanda rwahaye u Burundi abagabo 2 b'Abarundi bafatiwe ku butaka bw'u Rwanda bakekwaho kwiba amafaranga y'umucuruzi bacururizaga mu mujyi wa Bujumbura hani Burundi. Guhera muri 2018 umutwe wa FRN watangiye kugaba ibitero mu majyepfo no mu burengerazuba bw'u Rwanda winjiriye ku butaka bw'u Rwanda, ibintu u Rwanda rwakunze kwamagana rwivuye inyuma. Nubwo ingabo z'u Rwanda zagiye zisubizayo ibi bitero by'uwo mutwe, hari hakenewe ubufatanye n'ubushake bwa politike ku ruhande rw'u Burundi kugira ngo rwizere neza umutekano warwo. Umubano w'ibihugu byombi wazambye muri 2015 ubwo umuhisi Pierre Nkurunziza wahoze ayobora iki gihugu cy'u Burundi yatorerwaga manda ya gatatu, igakurikirwa n'imvururu no gushaka kumwirika ku butegetsi. Yewe ibi byaje kugeragezwa mu kwezi kwa 5 k'uyu mwaka, nubwo uyu mugambi waje kuburizwamo hakoreshejwe amayeri akomeye. Yewe bamwe banavuga ko ashobora kuba harajemo n'imbaraga zidasanzwe za Kirundi. Igihugu cye cyakomeje gushinja u Rwanda kwakira abashatse guhirika ubwo butegetsi no kubashyigikira ngo basubire guhungabanya umutekano, ibintu u Rwanda rwamaganye rwivuye inyuma. U Rwanda kandi narwo rwashinjaga u Burundi guha rugari abarwanya imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR rigizwe na bamwe mu bagize urare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Icyo gihugu kandi cyagiye kiba inzira y'imitwe irimo FRN yakoreshaga igaba ibitero ku Rwanda byagiye bihitana inzira karengane guhera muri 2018. namwe murabizi byagiye byigaragaza muzi ibyabereye i Nyabimata.
hari uwatorejwe i Burundi muri FRN yahishuye uko bakomeje kugenda bigishwa ibikorwa bitari bibi bitari byiza. Ibi rero bikaba binashimangirwa kandi n'amakuru akomeye yatanzwe mu kwezi kwa 12 ku itariki 9 2024. Reka twifashije inkuru ikomeye yanditswe n'Imvaho Nshya aho bagira bati Karimbunda Jean Damascene uzwi ku izina rya Niyomwungeri ukomoka mu murenge wa Jenda mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Uburengerazuba yatwawe nabo mu mutwe FRN muri 2018 ubwo bari binjiye ku butaka bw'u Rwanda. Yahoze ari umuhinzi mworozi nyuma aza gufatwa na FRN imwinjiza mu ishyamba rya Nyungwe. Uyu mugabo yamaze kwitandukanya n'umutwe FRN avuga ko uyu mutwe wamunzwe n'amacakubiri aha uhabwa ibikoresho na leta y'u Burundi. Ubuhamya bwa yahaye RBA yagize ati nagiye muri 2018 baramfashe nambuka ndi umuturage banyigishije Rwando bahita bantwara banjyana mu bya gisirikare. Twakoreye imyitozo ku ntebe y'umugisha ubundi bahitaga ku mpuwe kuko hari ibirindiro by'abarundi. Icyerekezo cyaho ni nk'imbere y'umusozi wa Twinyoni uri mu Burundi. Imwe mu myitozo itandukanye bahabwa irimo amayeri, kwihisha, ibyo gutwika imodoka, gusenya ibiraro n'ibindi. Akomeza agira ati banyigishaga ko tugomba gutera u Rwanda tugafata igihugu tugakuraho abanyarwanda. Yavuze ko bakimara kwinjira muri Nyungwe we na bagenzi be bagera ku 130 bakomeje urugendo. Yagiye kuvayo batageze ku 100, bamwe barapfaga bagashira ariko we yavuyeyo ari muzima. Avuga ko yasize abandi bagera kuri 75 barimo n'abakobwa. Ibikoresho bakoreshaga yavuze ko babihabwaga na leta y'u Burundi. Ati ibikoresho twabikuraga mu Burundi kuko Colonel Fabien yabaga mu Burundi. Hari n'amasasu twakuye ku mukongoro yazanywe na Fabien ari mu modoka ya gisirikare, harimo na za mitrailleuses imbunda nini zizwi nk'iz'umusada. Muri iyo modoka twinjiranaga mu kibira. Avuga ko binjiye mu kibira cy'i Burundi mu ishyamba rya Cibitoki basanga hari abandi bantu bafashwe bugwate. Uyu Karimunda avuga ko babwirwaga ko bagiye mu Rwanda yicwa. Yavugaga ko bababwiraga ko ugiye mu Rwanda yicwa ariko we atabyeme bitewe nuko we yaravuye mu Rwanda vuba. Ati nkurikije uko twumvaga radio ba Rusesabagina baza ntibagire icyo baba, basankara ntibagire icyo baba, ba Mariko barimo kuduhuza ngo baze muri Nyungwe nabo bageze mu Rwanda nta kintu babaye. Nyuma yo kugaruka mu Rwanda, Karimunda yashishikarije bagenzi be bakiri mu mitwe yitwaje intwaro by'umwihariko bari muri FRN bifuza kugira nabo Rwanda kurambika intwaro hasi kuko ngo ntacyo bagezeho. Abari muri iyo mitwe bavuga ko bagiye gutera u Rwanda kandi bakaba ntacyo bazageraho ahubwo ko ari uburyo bwo gucuruza abantu. Yakomeje agira ati niho nafashe ingamba nti njyewe reka ntoroke njye mu Rwanda, ariko ubutumwa twari dufite twari tuje mu Rwanda kurasa abaturage n'abasirikare bajyanye ibiryo n'ibirindiro by'ingabo z'u Rwanda. Noneho ngo amakuru yumvikane ko urugamba rumeze nabi muri Nyungwe. Nkimara kuvamo ingabo z'u Rwanda zananyakiriye nta kibazo, ariko nkurikije uko bari abagabo bameze n'abantu bareba ku bacakubiri, bareba ku bwoko n'uturere. Abo yasize bavuga ko ibiribwa bavuga ko bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye nk'uko rero yabitangaje. Akaba yaragaragaje ko ubuzima bwa hariya bugoranye. Hagati aho hari andi makuru akomeye yashyizwe hanze n'umunyamakuru wagaragaje uko ibintu bimeze. Ni umunyamakuru Bob Rugarika yashyize hanze imigambi mibisha ya leta y'u Burundi ku Rwanda. Uyu rero ni umunyamakuru wagaragaje neza imigambi ikomeye iriko irategurwa. Reka twinjire turebe byinshi kubiri gutegurwa ndetse n'imigambi ikomeye uyu munyamakuru yashyize hanze, ndetse ntatinya kuvuga ko mu gihe atagira igikorwa bishobora guteza ikibazo gikomeye. Ariko u Rwanda kenshi rwagiye ruvuga ko rurinze umutekano mu buryo bwizewe kandi buragaragara nk'uko rero byagiye bivugwa mu bihe bitandukanye.
umunyamakuru w'umurundi Bob Rugarika yishuye ko icyemezo cy'igihugu cye cyo gufunga imipaka igihuza n'u Rwanda cyaturutse ku migambi mibisha ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bufitiye u Rwanda urimo no gushaka gukuraho ubutegetsi bwarwo. Ifungwa ry'umupaka ku ruhande rw'u Burundi ryakurikiwe n'amagambo akomeye Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko azakora ibishoboka byose agafasha urubyiruko rw'u Rwanda kwibohora ubutegetsi bubi. Ntibyatinze ingabo z'u Burundi zatangiye kujya ku bwinshi mu mashyamba yo mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kwifatanya n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC na FDLR mu ntambara bahanganyemo n'umutwe w'izasarambwe. Umunyamakuru Bob Rugarika ubwo ari mu kiganiro ku Gicaniro TV yagaragaje ko kuva mu myaka yashize ubutegetsi bw'u Burundi buyobowe na CNDD-FDD bwakohoranye imigambi yo guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu gutera inkunga umutwe w'iterabwoba FDLR. Ati bifuje kuva kera kugirira nabi leta y'u Rwanda, bifuje kuva kera kugirira nabi igihugu cy'u Rwanda. Nibuka ndi Burundi nabizize, hari abantu bapfuye Burundi b'abarundi bazira politike mbi ya CNDD-FDD ashaka gukorera u Rwanda. Nyakwigendera Manirumva wahoze ari umuyobozi wungirije w'umuryango Oricom, umuryango urwanya ruswa mu Burundi, yishwe muri 2009 azira ko yagiye muri polisi kubaza ati izi ntwaro tubona ziza zivuye mu mahanga zavanwaga muri Malaysia na Sudani. Ati izi ntwaro ziza zikanyura aha i Burundi tukabona bikomeje muri Kongo, zisobanuye iki ko tubona zishyuwe amafaranga y'u Burundi? Uwo yahise yicwa. Rugarika yahamije ko nawe yari amaze gukora iperereza ku ntwaro u Burundi bwaguraga buyiguriye imitwe yitwaje intwaro. Ati mbere yuko bamwica nakoze icukumbura kuri icyo kibazo cy'intwaro zaje zivuye muri Malaysia. Kontineri ebyiri zica ku kibuga cy'indege cy'Ibujumbura zigiye muri Kongo. Ndimo kuvuga kuri radio yiwacu ko hari intwaro mbona ziri gupakururwa n'abakozi bo mu biro by'umukuru w'igihugu, ariko amakuru dufite nuko izo zigomba gukomeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mitwe yasize ikoze genocide FDLR. Nkiri kuvuga nahise mfatwa n'abapolisi n'umupolisi arinda umuyobozi w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura barankubita abanyaka telefoni. Umunyamakuru ahamya ko muri icyo gihe imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi yari ifunze mu mitima y'abutegetsi bw'u Burundi. Ati CNDD-FDD yafunze imipaka yayo hagati y'u Rwanda kuva kera. Ibi rero twabonye ni ingaruka mbi z'urwango ruri mu mitima y'abategetsi ba CNDD-FDD ziri kugira ingaruka ku Burundi, ku Banyarwanda no kuri bagenzi ba Afurika n'abanyamahanga. Yasobanuye ko iyi mipaka yo mu mitima y'abantu yifunguye aribwo abantu babana mu mahoro bakishyira bakizana, ibihugu bikishimirana politike zabyo z'ubukungu zikareba mu nyungu za bose kandi ubuhahirane bugashinga imizi. Rugarika rero yagaragaje ko gufunga imipaka uhuza ibihugu byombi bifite ingaruka ku bukungu, ariko ubutegetsi mu Burundi bwahisemo icyo cyemezo ngo bushobore gucura imigambi mibisha mu ibanga. Ati barimo gukora ibintu bibi cyane bijyanye n'ibishobora kuzarangiza umutekano w'akarere, kuko biriya byo gufunga imipaka baravuga ngo reka ibintu dushaka gukora tubikore Abanyarwanda batabizi. Nta Banyarwanda bari kuza i Burundi ngo babimenye. Bari gufata abantu basize bakoze genocide mu Rwanda. Bari abo muri FDLR uyu munsi bari kwimuka bava mu burasirazuba bwa Kongo bakimukira Burundi. Nibo bari kugura imitungo i Burundi, nibo bari kugura amasambu. Ndayishimiye yarabyivugiye ko ashaka guhindura ubutegetsi mu Rwanda. Yahamije ko leta y'u Burundi yiganjemo abayobozi bamunzwe n'ingengabitekerezo y'amacakubiri, ku buryo iyo bavuze ko bashaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Kagame baba bavuga ko ari ubutegetsi bw'abatutsi bashaka gukuraho. Ati biragaruka kuri ya mvugo ya Evariste Ndayishimiye yavuze ati mu Rwanda twe twanga Abanyarwanda, mu Rwanda twe ntitwanga Abanyarwanda, twanga uyoboye u Rwanda. Kuri bo iyo bavuga Perezida Kagame mu butumwa bwabo baba bavuga ngo uriya mututsi, buriya butegetsi bw'abatutsi nicyo baba basobanuye.
Rugarika rero yagaragaje ko kuba bafata igiterane cy'ivugabutumwa kuba barahagaritse igiterane cy'ivugabutumwa ry'umunyarwanda bakagihagarika mu buryo nk'ubwo babigenje ari ubutumwa babaha abaturage babereka ko igiturutse mu Rwanda cyose kigomba kwamaganirwa kure. Abisobanura rero yakoresheje amagambo agira ati leta kugira ngo itange ubutumwa buvuga ngo reka tubereke ko atari ibyavuba kugira ngo imibanire myiza n'u Rwanda uyu muntu tumusubize inyuma ya biriya bikorwa. Hari ubutumwa buvuga ngo ntihakabe igikorwa cy'umuntu uturutse mu Rwanda. Yanavuze ko ibibazo by'imirambo yanavuze ku bibazo by'imirambo yigeze kuboneka mu kiyaga cya Rweru muri 2014, ahamya ko ari ubuyobozi bw'Urundi bwabigizemo uruhare bugamije gusa guharabika u Rwanda. Rugarika yashimangiye ko ubutegetsi bw'u Burundi bubona ubutegetsi bwa Kagame nk'umwanzi uzaba buza gushyira mu bikorwa imigambi y'ingengabitekerezo Jenoside bufite. Yagize ati dukwiye gushyira imbaraga ku bigiye kuba cyangwa ku bishobora kuzaba mu minsi iri imbere, kuko biriya tubona byo gufunga imipaka, kwangira abavugabutumwa gukora biriya ni ibintu bitoya ku migambi ya CNDD-FDD bafite. Ni ibintu biri kuba kuko i Burundi hari kubera inama z'abantu bashaka gutera u Rwanda bari mu kibira cy'u Burundi gihana imbibi na Nyungwe, niho bakorera inama, niho bakorera imyitozo ya gisirikare. Abo bashakaga gutera u Rwanda bari mu mutwe FRN, bari mu birindiro bimwe basangiye n'abasirikare b'u Burundi, bari mu itsinda rimwe. Urumva rero hari ibigiye kuba n'ibishobora kuba, nibyo ntekereza ko abantu bagakwiye gushyiramo imbaraga bagakurikiranira hafi ibi kugira ngo intambara cyangwa ingengabitekerezo ya Jenoside ibyo yakoze mu karere ntibizongere kuba ukundi. Uyu Rugarika agaragaza impungenge z'uko uburyo Perezida Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye batekereza gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda binyuze mu kongera gukora Jenoside nk'uko biri gukorwa mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo bigenda biribonekeza. Ati abantu bumvishe gukura Perezida Paul Kagame ku butegetsi ariko ntibatekereza ngo arateganya kubigenza gute. Ese ntibishobora kuzongera guca muri Jenoside nk'uko byagenze mu 1994 hakabanza kuba politike yo kwica abatutsi? Kuko urabona FDLR iri muri Kongo, ibona ubufasha buvuye muri Kongo, ifashwa na leta. Bivugwa ko u Burundi bufite abasirikare babarirwa mu bihumbi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko bizagiye byigaragaza muri raporo zitandukanye z'ibyagiye biba. Reka dukomeze tubabwire ko rero hari amakuru avuga ko leta y'u Burundi iherutse kwakira mu cyubahiro abayobozi bo mu mutwe witwaje intwaro wa FDLR FOCA na FRN irwanya leta y'u Rwanda, bajya mu nama mu buryo bwo kunoza ubufatanye. Iyi rero ni inkuru yasakaye cyane mu kwezi kwa 9 ku itariki 13 za 2024. Ni amakuru yatangajwe n'ikinyamakuru SOS Burundi cyatangaje ko amakuru ava mu nzego z'umutekano bahamirijwe ko bakiriye mu Burundi abayobozi barimo General Ntawunguka Pacifique alias Omega uyobora FDLR FOCA, Lieutenant General Habimana alias Hamada wiyomoye kuri FRN. Abandi ni Brigadier General Hakizimana Antoine alias Jeva uyobora FRN ndetse na Colonel Hategekimana Honore alias Theophile nawe uri muri bo hejuru mu mutwe witwaje intwaro ufite ibirindiro bikomeye mu ishyamba rya Kibira mu ntara y'Amajyepfo ndetse no mu ntara y'Amajyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bivugwa ko General Omega na bagenzi be binjiye mu Burundi banyuze ku mupaka w'iki gihugu baturutse mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, barinzwe n'abasirikare b'u Burundi kandi ngo bo bari bambaye impuzagano y'igisirikare cy'igihugu. Inama bagiranye izabereye muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoki ndetse na Kabarore mu ntara ya Kayanza ku igenekerezo 29 ndetse n'igenekerezo 30 z'ukwezi kwa Kanama 2024.
kandi ngo abizitabiriye harimo abofisiye bakuru mu ngabo z'u Burundi bakorera mu majyaruguru y'uburengerazuba bwabo n'abaturutse ku cyicaro gikuru kuri Etat Major mu gihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Inama bagiranye zabereye rero mu buryo bukomeye, kuko rero uwatanze amakuru yagize ati izi nama zabereye muri hoteli Green Village Iwacu. Minisitiri w'intebe Gervais Ndirakobuca yasinda kugarika ari mu bakurikiranye izi nama, ari naho avuka muri hoteli ya Mwarangabo ya Colonel Jerome Ntibagorana ndetse na Kabarore. Kimwe mu byari bigambiriwe muri izi nama nk'uko amakuru abivuga ni ukongerera FRN akanyabugabo mu birindiro byayo biherereye mu ishyamba rya Kibira no kongereramo abarwanyi ba FDLR. Ikindi cyari guhuza FRN yacitsemo ibice kugira ngo General Hamada ukekwaho gukorana na General Aloys Nzabampema uyobora umutwe witwaje intwaro wa FNL urwanya leta y'u Burundi yongere akorane na General Jeva. Reka dusoreze ngaha, tuzakomeza tubabwira byinshi ku makuru akomeye ariko aratangazwa. Fyonda Sabone.